Borjan konstituensi no hing tiara ratum towar kabe kaning rinang RJ dingkloi tang. Assam Pradesh Congress Committee akong chunbang Dr. Mong Wirong pi BJP along cepa ugdun tang. Chingthong konstituensi arat towar ke misen kabe ajok kemat hapu chupar pulo. Ujan dongka long BJP board level rally ajame ke parpon. Borjan konstituensi aloke donu hing tiarong arata towar misen kawe kaningri RJ dingkloi tanglo. Bonta non puta kisung pen jogje. Non kar Bangalore Termos Council I speaker long kiti mung Borjan konstituensi pen ningkan ingkoi MEC kemantang. Bonta la national highway adung head no hing tiarong arat akisung ta theglong le dada sonlo. Lasinon ke labang so arong arada phan mesen towar ke chehla jia phansi songjar tumphan towar cholang dinglo. Labang so hawar kisung alam arjulong ti malong news apherang ke kahumri dama puthak lang iktina. Labang so hawar along mane arta ke ong pik bang phi mate phi phan ta me arjupon ni tang de phi labang so tuar pen sang tum ke dam ke bang lama kan lang lo tante bom lu kan mati aning kan la sak vok si dam nang lama lan lo lan na hidam thai do la di tang de phong non nang tum pen pine ke pui do ma sarkar mane la son la konsil ke cari tum han tuwan pinang ji pu duni di la pu ke ko pulo yo nalo iso ki un estame tum la lo bodi lang lo la pen ki somatum lo ke charli punon ajat punon la so tuwalu bo kan lang lo la lo na hidam thai be lo lai tante chuning ri duni ma nang pivek tha tu sara tum phat nang pinang pu bo di ko pulo la pule tangde nali nang thanun thekjima je labang so aha waralong non ki khibom sarkar pen ku pipi awar sa sinali tum kilong pontang non ki khibom sarkar pen abange thangnar akrap talong lang la BJP sarkar ku pen bange tuar la pen lang tami non long lang rong rat kisung thektik barikha bicheng birolo purtante ke dam katura gari motor utuk do kisugun is tami nitum rong alu an ponon e ladak tuar main road along si national highway 36 ara kungkung sinil tum gari motor tame bikang labiti la rong alu ke point fanir tum kasik sak kai ke dola sinil tum non ke bang ji MEC election sitame komat mak ke hai la bang so nil tum aphan nanglang nangji Borjan constituency alur nil tum kang nep teron arong la pen nuhing tiarong la bang so arong parong nido don pharo isi bakle kai la bang so arong along nil tum katura hektik lasi Dr. Turam rong hang phan stame chuning rilo bangso Borjan ahawar nitum rong thilu ahawar along kang nepteron la penu hing ti arong parong ni dorapet la bangso dorapet along kai ki kisung hektik abang nilitum kedam kebang awar sai jong si awi prode nilitum kisu pendang lok kado wis stame nilitum lo kachale hin stame nilitum baprang lek thela si toar abang nilitum prabjin pen nang pipon sonti busi Dr. Turam rong hang aphan stame chuning ripon lo tangde nani tum la so tuwa si kai kita ke dam ke bang lama kalang lu tak o ano so tuwa he tangde la bang so tuwa long ak nang tum kecelar la kisukyun e hutami sung uluma sulo la mangila pini tuwa la ariyang te he tuwa dam e tangde kela school kecela ta laluma school jela ta lalu sumar pen thoni manu siksak ulu tangde ladak la BJP sarkar tum chipula le tum develop olo putane na tum pipu jila so putha niliban putha ke jalo tawar pa nang pinang po jongsi na pipe prote non MEC election na hot pip na tum jogdun ama jogonde lonte nang pipe bote yawan ke depo ala bang Kongres atong aphan pamang hukrong tanglo. Abarin MP Dr. Jentorong Piasupo, Assam Pradesh Congress Committee akong chembang Dr. Mong Wirong pi BJP along cepa ugdun tanglo. Aru ni pai krege thomani diku BJP asai hemalong kedo ame pia hoti alang ikunte. Labang to ame along BJP state amai tu habes kulita sitame nang chitonggo. Lato jok Kongres atong aphan pamang hukrong apon ti pamang. Lasinon ki alang likona la konstituensi pentong MEC ki thudun jine lasira na som chulang krong tang. Ate Mong Wirong tiap hanle BJP tiket kilote komate non ke dobom AMC ta angho Jepang guna sok.
lapen lapu doktor mong werong pisitame hanga kecaga bete BJP ke dunde det pahay lasi alang li phanta state BJP atum upine eson bak adin ke sidang vivek ki buma thadon meme news desk report Malang News. India Prime Minister Narendra Modi leadership under Laching thu Rawar side opik lo Lasan thot si Ladakh Karbi Anglong le Pudam Pustame Karbi Anglong Autonomous Council under the able leadership of Dr. Tuliram Ronghang CM Akha Istame development dolo Lasan thot si Assam Ahawar district in Pustame under the able leadership of young energetic dynamic Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Akha Istame claim pick lo kam hai ta development claim pick lo nasil hai theklong si nilibang ke BJP ini join dun lo lapen laso development isi part manji vansi nili rat farman ke matha si nilibang ke that join dun aja sonun nang linon la election of from kigong dun kopine ticket laso na kamatha do ticket ki pi ke la ke state BJP president lapen core committee tun si labang ke decision ke ni ko labang nili ye thana kuthai ave seta nang liga chise ke dolo bosar nili puri nili la mo peng ke thana san lo nili to besi nang le to be jo si le 10 baje api lapen to dabang ke nili tak join nang kok lo la si nili pen claim rap pet abang pi leader dum pen nili chingwai porlong le lang la si chingwai pen si la so decision acha sar ne jonse nang li thori be kona na consensus to la lo la si la mo peng ke thana san nili pen claim rap pet tumha nili first opinion en la opinion and the nili that's the main Jingthong constituency arada tumbothat langso pen methang hem hong thu an ke chepa le je phan kema thanang kisung nang non puta jogje Jingthong constituency arada tum se ka chelang adin ki charli adim pen chenglok penang an kasik sak dolo la pen towara bangke sok sitame e phid melo banga tum ke hidia long si sok ke sitame Jingthong asor ke towara long si sok e po iam prodip rong pialang li ningkan ingkoi iam mandepta towar mesen nang pithek the putara tum ningjepon la sinona phong MEC election hutke bidi krehini pen sitame prodip rong pia phan parem nang puta ningjepon lason si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan sitame prodip rong pia phan MEC ticket papi peder je phan thuning rirenti longki bela pen khorsing teron report Malong News Nangli rong la pen nangli men jathanik de thate nilirong ke lumarchi tronorong nilimen ke karsing ti nangli tum kisung puthak koson si jathanun ji kisung puthak bolrang te kithania son dup pik nang kok wa thema nilitum non ke do bom ayam sa kudip rong pia phan chupa hai abatai du pilo pining pen nikan ko plenge lo sitami nitum jin thong ra phan alangli itu phan garap ligali api ong ne koi ong kasi non phong election bang pudi dong ke alangli phan nitum ka hai thek thelu athema pi hai thek athe puan lo nitum jin thong rat ko ana ke duk akisung ne alangli ni pin kasi nitum rat pen non phong akili long mangke alangli phan nitum rap thek thelu pusi tum rat ahin pen ning arong dak na si tu paklang pon dak lo kasi lapen ke alang li pima ga matha alang li lam cha ga teng pem lu teni tum non an ki tawar mi ping nang po lapen ke mindigel ta ho lang ta ho ga du vita mi ping nang pu samen non an ke alang li hai ong lang ta ve lang the bet lapen ke tawar ta henu et tawar pia long ta me alang li tum thek long po thek long na thak ta bang bom lo Ujan dongka terang kang ter local committee along ada porfai cap malom pen board level rally ajame ke padapon nijang Karbi Anglong Soceng constituency alo ward number 2 ujan dongka terang kang ter local committee tumpen aru kresi rat cari mate BJP sarkar pen board level rally amai ke padapon labang so ame along longki bia hin pen si Japon alhi sarpo aman pen Hamren municipal board vice chairman Hepsingrong Pharsta me chetongdun Lason si mealong rada phan long le pata sitame Hamren municipal board vice chairman Hepsingrong Pharang deng pen hadirpon labang so mealong BJP Soceng mondol committee achunbang mate Hamren municipal board vice chairman Hepsingrong ward commissioner Lokendro Hanse pen chenglang tumta chitongdun Hamren pen Rustoming report Malong News
Rong troksi mate saat gaun mojadara rong pen khana janan ka celenga towar ke memedara puthak rat kaningri. Rong rup kacing thur nang jipulute towara bangke kenang sorbek titame saat gaun number 2 mojadara rong ningkan ko ano ne penta kemesena towar cehelat long le pinlang pusi radatum ningripon. Nijangkar bianglong rong khang konstituensi arlo saat gaun number 2 mojadar pen khana janan ka celeng atowar kebak era jok penangan mojadara rong arat akisung pen cetong nang lo pusi radatum laptheni je pondrinti. Lasi jasemet pen labang so atowar mesen kasemar pijia phan radatum pen kachuningri pedokon. Towar mesen long lote non kebang jemesi kang baya long ta ansu sisi cerap dunji putar radatum pen lam thete paklangkon. Lapen mojadara rong radatum pen MP MLA Karbiang Autonomous Council si matuma phan rabjin pen labang so atowar nang selam pibek nang jiputa perangkiat hengno mojadara rong arat pen chuningri pedokon. News Desk Report Malong News. Nili ngajum Malong News channel lahin pen nil tum Satgang nomor 2 along kisung ke boy nang humri pot nil tum mahin pen curolo la pen nil tum kecesong inang athege la puing lo je nil tum dak ha pu phia din hut pen ke do Bharat sadin long nelang pen ke do atwa nanta nang bunai bipe aparti tin ba sarkar tin le bang pusame dak nang bunai pe la sinil tum ke wood hut poisa pharoisi ba horbong lake nitum nangne towar sa frangsi nangi athemani tum dak school ke dam ke bang usumar tum pusame penan ki sungdolo la penal tum se towar non thegiglong lo akai non kibom MP Horan Singh be nali pusame thegiglong lo la pen itum ching honnai doctor CM Tuliram Sarkai nal tum pusame thegiglong lo la sin tum immediately la so towar bang pini pena bang bong Piers Block boleh apa pine Piers Block tanang ne thang ne boleh sengrever le humpoket proket banang thok bonta minit tuma hin pen ekdom anal tufan choro lo la penil to puling lo anal tum ke hailo pule chama thaponing lo la sinil tum nili Malong News channel hin kelang tuman nako tingir an kela so towar ke kenang sot lo athege la so towar ke la school ke thon ke wan pen kenang sot lo la pen ke la ajo jelo phirlo mane la kiso kyun e lahai phanta mitum kisung dokolo ke tikuk dokolo lasi mitum mangge la soto war non ini pena bang bona patang pite manang bonai pite pusini tum mangge tuning Apor peru wepo video album Risokimi YouTube channel along in puponpo. Apor peru wepo video album arni kangsam por 5 hopen lo te Risokimi YouTube channel along thaponpo. Mangsola marjan along kachparjan pon lake raja stock bilapen rengmir hanse petu helo. Lapen alunjir ke tokate ot ki pi pon lake sabita kropi ahin pen. Sonse alunjir ki lun pon lake sabita kropi lapen sarkire senar atung. Pen alunjir along mirdong praksoy hin anke harbamon rong hanga hin pensi sikdang pidunlo. News Desk Report Malong News. Tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.